Централна преслава двох ювілеїв, 250 річниці Греко-католицької церкви Успенія Пресвятої Богородиці і 100 річниці приходу і ділування шестрох служебницок до Kocura почала з otvaranjem вистави 16 podobovih umetnikov. Toti 2 dni, ktorі перед нами, Кірбайський, 29. jutrejší sobota, máme jednu výstavu podobových robotov. Idu máme, že bola udatna. Vlado neradi hovorí, že Kocur má kreatívny ikonopisateljski potencijal, takže máme, že odvolali še 16 osobi, mi im obezpečili platno, a oni dali svoj ruki, čas i znoj. Po otvaranju vistavi arhijerejsku službu Božu služeli vladika Kir Georgij Đuđar, apostolski egzarh Beogradski, nadbiskup Stanislav Hočevar i svješćeniki z Oznašoho egzarhata i Križevskoho vladičestva. I kad slavíme jubilej 100 rokov prisutnosti i dijalnosti šestrog, već se zdohadujeme všetkých tých šestrov od počátku po teraz, ktorí boli prisutní i služeli tu u Kocure. Bez njih naša cerkva bi bila veľo vidnejša. Jubilej šestrom služebnicom i švetošitskim prisutnim povinčovali i beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, a služba zakončena z obihodom kolo cerkvi i jej pošvecanjom. Preslava juvilejov bude predlužena na jutre z promociju monografiji Kocurskej cerkvi i Svjetočnu akademiju.